Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi bloli kenal wong tuane. Pribadi di aku sih priwesi. Ngomong kan nyrimpen gak kayak Banu. Priwesi kang di aku kang. Tapi nengan kita calon Teju Peroy, 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 ya Allah cangkeme kita Teju Peroy, 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 terima kasih sayang. Sejujurnya kula dianggap apane. Siapa kang? Arane sun serius angdora, wajar yen nakon status angdora angdora angdora. Waktu kian angdora kula butuh pengakuan angdora. Sebenere kula ki apane sampeyan angdora. Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi boleh kenal wong tuane. Bina lovers genok mirna alami masih lagi sayang. Kami amora bunda aja nok patun akhir mantenita. Apa kan? Papai Citra majikan tua. Majikan nom Papai Citra. Majikan nom Papai Citra. Majikan nom Papai Citra. Majikan nom. Yen ana wong siji ngati, wis aja ditutup-tutupi Papai Citra. Jujur sedelang aja sampai kula terlanjur berharap. Teju Peroy aja gula tayu bagian. Teju Peroy, iya Teju Peroy nok ela. Mending jujur sing awit kian, ne elane terlanjur demen. Sun bagian ingkang daripada kula mung kanggo pelengkap. Sun hubungan emong kanggo dolanan. Ayah Lilin, Ayah Lilin, Ayah Lilin. Sejujur Ayah Lin sayang, kula dianggap apanya Ayah Lin sayang, Ayah Lilin. Sun serius Ayah Lilin, wajar yen nakon status. Waktu kian Ayah Adri, kula butuh pengakuan Ayah Adri, Ayah Adri, Ayah Adri. Sebenarnya Ayah Adri, kula ki apane sampean Ayah Adri. Yen memang
sayang. Sun serius Teju Peroy, wajarin akon status Teju Peroy sayang. Wah kian Teju Peroy, kula butuh pengakuan Teju Peroy, Teju Peroy. Hubungan among kanggo dolanan ayo Lilin. Sejujurnya kula dianggap apane Teju Peroy sayang. Sun serius wajar yen akon status Teju Peroy. Detik kula butuh pengakuan Angdora, 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 Angdora. Sebenarnya apa nih sampai ya dihubungin adu-aduan. Dan memang dianggap demenan Angdora nek kaya baturan Angdora. Yang memang kula dianggap calone tapi boleh kenal wong tuane. Angdora, 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 wis. Terima kasih.